ayat ko balunek ti agnanayo di naktuman makita ken makadin na tuy puso ken natin ko agnanayo kanto anaimang ka kan bubiyag ko iyang bati kaniya daytoy tinbaktin kalagip ko isuki liliwa kasikat manglingligay tuy puso asililitay laglagipim nam namaim tuy ayan no anyan tuma di malang pamasakit kanya asal sarita nung kunaem apasul ko igapuna alipatin ka saan bubiyag ko ang isyong ng budas ni ayat na daytoy tinbatim alagip ko isuki liliwa kasikat manglingligay tuy puso asililitay laglagipin ng namaim tuy ayan ayan inang Rema Vicente nimbagag ka pa ng buy-buya. Yan, hello. Apo Elvira Ben Asuncion nga nagabukin ni inang Rema Vicente. Thank you anak TJ Rodel. Yan, Ate Eugene, Ate Janet. Kaya manariman na belang ang Madam Alma de la Rosa. Nung kunaem apasul ko igapuna alipaatin ka saan tubiyag ko naisok ng kudas ni ayan na daytoy tinbatim alagip ko suki liliwa nasikat manglingligay tuy puso asililitay laglagipin ng namaim tuy ayan laglagipin ng namaim tuy ayan